Mega. Igama lelithi umfundisi siyambonga uNkulunkulu sikhule kushiwo ukuthi yathi ligama liyamlandzela sachaza lokuningi lokunye-ke saku-forward start kulaba buke live sisho kanjalo lokuthi yathi vele man nakadzeni nawuva abantu bethi magama bekuvele kushiwo ukuthi umngane wami ngakwetha legama ngoba kwakwendeke nako uyabona your name carries a meaning kunalesendeko kwakwendeke nako ngase ngiyakuyenta-ke ngase ngiyakuyetha-ke sengibone konke lokwendekile ukuthi ligama lakho ngubani. So bazalwane ngathi bebabanjwe kubaba uThundu nanje Luka 24 shothi sathane wenda lokho lokunye-ke yebo kwentiwa inkosi Jesu kuthi lithi iBhayibheli abambonanga Jesu imehlo abo kubuka asithezwa. Bathathana shayisebenzisa lento le ukuthi bazalwane yini lokuthi bangaboni nje ukuthi awuyibonini yathi na into nayo imfundisi yini lokuthi singanaki nje kuthi sowukhanzakala ukuthi idla sikhathi naso khathi selivi sesikwatile bathi labanye kulisitha nje. So nalapha-ke kube khona ukuthi njengoba vele lo muntu ukwendeka nasendeka naseBhayibhelini ikhabhodi hawu ingadumo yaNkulunkulu seyisusa ungametha njalo umfana ligama lakho ukuthi ikhabhodi. So uyakubona-ke nalapha sachaza ngikhumbula nje labanye bomkhulu lapha sasikhuluma sesifundisa kangaka sithi asithi lapha kusephila abantu ngoba kwetha ingqondo etendeka hhayi bakwata. Yabona nje amadimoni ubona nje lapha esweni njengoba naseBhayibhelini Peter ugcwele emadimoni uthi Jesu get behind me Satan. Awu but azivanga Peter ukuthi wabeshe wakwata nyalo kuyareacta le nawuse uyakhuluma umtshela maciniso imfusa nje lenzala isukume nje ukwade funa bese uyathi-ke asilina nangadi silwa nemimoya iyareacta le nto yakhe lapha ngekhathi. Hawu la wayemkhulu bathi hayi ngeke thide lapha sikhule thina kusemfa abantu lapha isiyekeleni hawu sathamba ubuke tindzaba nabomfela futhi kunabo bani mamathundini cela ngadibale tindzawo nawe uthi uyanaka sokwaphuma emaphepheni kwendeke nako phinde uthi uyabuka lomunye lala ku-TV bani gogo cishe wagcotshwa yindlu nawe uthi uyambona uyamva ligama lawo leli gama naJakobe-ke wathi ngibusisa wathi uNkulunkulu bengithi ngidokubusisa ngivele abaleli bakubita Jacob ngifihle buso ngoba words are things. Anyways sithi nje caphelani nindelo ngathi nishadile senihamba nithole abantwana sile nje abantwana sabathole amagama basesengekho uba nakuthiwa nje umfana senimethile igama kunjaya kathi uthatha situlutulu noma libhakede uya lapha empompini ubeka la ngephasi wetha imandi. So nomfana bonke nemahedeni uva senimethile igama uthi uyametha nawuthi nje njengoba kuhlele ngibekise yedududile yesibusiso yempendulo uyametha kuthi mfana wami uyiba impendulo njengoba hlale sisho lo mfana sefika form 2 mhlawumbe nako eklasini sekwenta yini chamuka umlilo athula okay nakho lesingakwenda ubone bonke abantwana sebaphuma lapha esikhaleni impendulo has become flesh manje leti nto atimnanzi nathi ungibani laligama lakho ngiko nami ngeligama lami certificate ngesingisi noma ukuguqula ngakhona lithi satisfaction liyasilandzela naleli-ke lelithi umfundisi sidabe solo sinipha leti njengoba nje kulamalanga sikhuluma umkhankaso ukuthi gcinani leti nto leti nako-ke loku approved ngoba lenye into kuba khona sinalenye ivideo nje lapha lesibe siyividela kuma-TV ethu lokuthi ematinyo waqhubha njalo bamangala labanye uyavida kulo mvu lapha kuba khona bende kahle nje ematinyo nesixubho ukuthi nawe ucubha kufuna ucubhe kanje siyonikhombisa njengoba sithi simkhankasweni bazwana sicela sinilunge etindzaweni tenu sibekusile ngalabo nhlangano bosteki bospiki bosimunye botshaneni bomankayane kuthi udava sithi sinethe inkonzo teliviki lonke whereby
Sidakutivate inkonzo eliviki lonke, kodwa-ke sidaba sekhaya ngoba sihlonipha-nako lokhu kushidiwe. Sikubonile futhi nathi siyile kakhulu nje lapha eswidini sakho kwasimemetelo phansi samangala. Kanti uNkulunkulu bekashilo ukuthi bantu abasekho emasontweni balimatene, kuningi. Phindze kwesibili, okay, ngathi kungasencelela ukuthi abantu balimatene nawe nje esontweni ngaloku ukuthi usabathi batakuthethe izidawungxotshwa ngubani kunemishado. Ngikho nje labanye intathi singaphela umshado, bafundisi labanye bayathi, bobani nje ngeke sibabone. Bakhona nyalo babone bakhona bosisi bakho bosisi bakho phela uyabathi base bathi zame ukuligcobisa betela sontweni isevisi leli Bhayibheli singatholakali sibani labathokozisa abantu. So emasontweni nje ngilokho. Then-ke bese-ke sekudla yini bantu bangabi khona esontweni. Sichazile kanengi ukuthi imvuselelo yokucala iBhayibheli likhuluma kunemvula yakucala nemvula yamuva. So imvula yakucala bekusunyalwa emathendeni emasontweni bese kumuntu uba hey Sipho, ngiyabekisa lakhaya usinziswe lapha ethendeni simbone-ke umfana bhuti. And then kwahamba ngoba bazwana lamagama las the worst place to be to where God has left. Asikhiya nawe understand wahlwabula athasho ukuthini. Why kube nje emasontweni? Washo uyachaza-ke uNkulunkulu ukuthi le mvuselelo yokugcina le kukhulunywe ngayo. Manje wena uyibona ukuthi uvula lamathende gudugudugudugudu. Kanti kade icalile. Sekuthi ijelelekile nje. Kwathiwa le mvuselelo yokugcina itawucala emakhaya bese esontweni ngoba kubuhlungu esontweni ubone lesi sikhathi nabafatla abadzala nange bani kodwa la khaya akaniphi ikudla futhi lesi sikhathi u-wrong akanikhulumisi kodwa nangeya ulapha epulpit uve buhlungu lo msakomidini. Bazalwane ngiyabonga namhla bakhona nabomaketala bami. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Hhawu wena uva kunjani nje lo muntu le mpilo lekhaya ayisikahle. Kwesibili ekhaya ngila kunema-altar khona ubona umuntu ufase ethayi ufakile intoto lakhe noma ngabe uya emsebentini nasesontweni lo muntu uvele ekhaya ngila kunetawukulu khona la kunema-altar khona washada imbanza lasekhaya ucedzile. So nathi ukuthi uNkulunkulu nenkani aniboni ngani ukuthi ngimi njengoba ngagumula emasonto etimoto tabaseGibhithe kuze kuthi batowela baka-Israyeli bese-ke sengibuyisa lwandle. Sathi inkosi siyaxolisa sanela kucala siya emakhaya with the same TV ngoba yathi yinhle le nto ubona esontweni kufakwe ama-TV nalaba bebathi le nto yena siyinhle but baphi bantu sesishido ke isizathu. Nakho-ke sekubonakala sesifike emakhaya naba abantu bagcwele bayaminyetelana ku-TV lamanye ama-TV siwabeke ngaphandle nayo-ke le mvuselelo. So ngikho-ke sithi asikusho nanyalo ukuthi njengoba ngisho ukuthi uve inhlangano mankane sinethi inkonzo eliviki lonke. Ebe futhi singathi umfundisi uyathanda lokuthi afake nema-PP akhe. Bongathi nawuthi uyakubona lena ukhanze sifake nesithombe umfundisi imnisi batshali batabe bala. So dinkonzo eliviki lonke sikugadzile ukuthi labanye banemalungelo ngu-chairperson kakhulu nje nasesikolweni nami ngithishela uyacela sile sakhansi abantu bayavuma singangicela lapha ka-domestic science noma kabani eka-grade by umfundisi batshali bamane banyathele nje la esikolweni toba nesibusiso. Hawu la klasini lami noma ngabe sesigcwele kangakanani kukahle sinamathende lamanye siwa-odile ngoba ama-project sisebenta ngawo emathende ukuthi noma singagcwala kangakanani asiye eklasini asehlele isikole ngoba nalathi kolwa setaba nema-jeans kuyabangwa shemeni ucabene school committee sicabene namphathi wesikolo ini bomedem labanye sanibonani bomedem nomnyaka mkhulumisi lomunye kunjani sobona kucoka kwakhe ini sonemona uyamloya kungcolile bekunene. Then-ke phindze futhi noma ngabe sesigcwele kangakanani asiye esontweni ngoba sesibonile. So sibembethela tinkonzo teliviki lonke-ke ngila khona-ke njengoba ema-TV sihamba nawo la kutaba khona-ke lokho ukuthi sikubone lokho le ndzaba yokucupha ngoba bathi kukhokha litinyo. Sekuthi nje kunalo moya kusinomuvile ngabe ngibona mfundisi aboleke ematinyo wavungule nyalo akusasebentiswa naletinsi sokuthengwa lokho efloss lokho lokwensambo lokulisinga ukuthi kukhokha kahle lokuthi ukufake nje uvungule ematinyo kungatoba nesimele. Ngiyayithanda-ke leyo ngigcine nganayo indzaba ukuthi bazalwane i-immune system hlale sisho ukuthi yini kuthiwe kunemasotsha emtimba kungathiwa kunemaphoyisa emtimba. Phindze naPawula kuTimothewu uthi hlanganyana nami njengelisotsha yini engasho ukuthi njengeliphoyisa. Sabekisa-ke sathi emasotsha emtimba kunjengokuthi ngiyabekisa bebekungaba nempi la kangwane singathi lapha etulo nje bomathamo singathi kusenhloko lapha kalavumisa kusethi enyaweni uyawubona umtimba
Akwenteka kube nempi lapha akalavumisa nemasotha alaledula kumathambo angehlayi kalavumisa. Kunjalo-ke noma ungalimala lapha kubhozo, lokuthi bese kuyakloda nje masinyane ngilokhu le-immune system yakho iphakeme. Why abantu laba lapho HIV positive kuthiwa nje badle ukudla hhayi lokhu frayiwe okubhoyiliwe, badle nje badle. Badle netibhitho. Ngilokuthi umtimba wethu wachamuka lapha emhlabathini. Uyabona nyana udla bobhithrudi, udla ini sowufake bomayonezi. Waze walibona liphilisi elifaka imayonezi. Ngikho labanye sekuthi nje bese kuba nani. Kudla kuchamuka emacembeni. Yonke nje ifruit. Ngeke nje isihlahla zizithelo eside emacembe. Ingakho nje kuba khona kuthi ukhanya ukuthi isihlahla ziyahluma, sokuthi yabona ukuthi imbali-ke nakho konke. Photosynthesis takes place in the leaves. So nawe usuyanaka-ke bakhona laba yokhansi amacembe emakotapeni, amacembe emagwava bawabilise bese bayanatha. Sekuthi nje bese sokuyama ngale. But nje anyways, ngeke ngisho ukuthi angikhuthadi sekuthi nje bekunene phela funa bese siyacaphela. So but nje why should you go there? Because anyways man ngabe sekuyangithemtha ukuthi bese ngikhuluma lokhu nangu. So dona tipinachi letihlukene, makhabishi lekuhlukene, mabhithrudi. So lokudla lokhu raw ubhoyilwe. Okay, asesitiyeke leti nyama kancane ziyadidla nato. Kukhona nje sesabonakala sibaphathela kudla lokuba khona ukuthi yabona nje nofaka isipinachi lesi babakho bese kushaya inyama yakho le ebhoyilwe kahle. Wendele ukuthi ubale kwesipinachi kuyababa la mlonyeni. Kuthi ohamba umunyamunye nje lisobho noma isikotela sakho semfishi nayo lena sithi caphela leti mfishi. Lokhenzakala sitawuthi nje uyende kahle. Khona simane kuhambe la mlonyeni. Imali licatha lenyama libe linye ungaluma nje ulicobe engathi udla imithi. Umane nje unambithe la mlonyeni. So kusebusika abazwana siyakhuthatha ukuthi lokubilisa lesipinachi kunathwe lamanti. Sashisa lapho kube litiya lakho ibhithrudi chuchuza nachuchuza bekunene maye uyimpilo nabo nabombuya. Bantwana baya esikoleni umfana yambona nje umfana asagula mange anse liphilisi uyalinatha vele-ke ngoba natha mfana wami natha. Utakwenda ngoba naku uyagula. But ngihlale ngisho mina ukuthi uma ungadli leti nkaka leti pinachi leti babakho, be prepared ukuthi asidla lesipinachi sisiliphilisi sokumadima. You are what you eat. Kudla kuyimpilo yakho. You are what you eat. So siyakhuthatha-ke litiya lethu kube ngiletinto leti sithi bhoyile ngafraya utawubona le immune system iyaphakama iba lentulu. Sothi asinoma kunomkhohlane ukhohlakhohlela nje sekuthi ubala amasotsha aphakama. Ngikho nje siyathanda nasikufundisa ukuthi kunje akathi nje kunempi yebo ngangithanda lokubekisa ngapha. Akathi ubona amasotsha atheliwe lapha nakho nje kubona le kubo Ukraine. Awuze bangete amasotsha kuphi. Kunjalo wena semthimbeni. Asidleni kahle bazalwane. Basi labanye will thank me later mina ukuthi awubonga nyalo nje lento zayo yendo nalo ukuthi vele mfuthisi. Yathi ngiyacabanga nje nceke inkosi ngiyabilisa ibhithrudi lapha emandayo nayo ndayidla iklamtela nje obinjalo. Emva kwaloko bese ngiziye lokuncane nje ngibekisho yabona nje nasingathi tipuni ngoba liphilisi liba kanjani noma uyabona nje longathi isipuni lesigcwele lesipuni lesinothi teaspoon. Uthi nje ukhanzakala ukuthi utawunatha tibe tinsathu uthi ugwinye bhithrudi phinze isipuni sespinachi seliklabishi selikheroti. Emva kwaloko suyakubuyisa-ke lokudla kwakho nakho kusashisa uyahlamta likheroti lawo. Na uthanda ungabeka sigadla seliphalishi nerayisi yakho. So ungafaka-ke nalo lokwenyama nazokushita. You'll see i-change. Siyacela nabantwana sibanakekele i-immune system yabo. Umfundisi uyafundisa. Sigcineni letinto nalamanye amavidiyo ayetha. Siyamthanda kakhulu. God bless you. Amen. My God.